siguro nakot nanda kayong hindi nanda kayong papel at sumulat na ano kaya yung buri yung adwang kingapong Ginoo. Kaya kabalo nung kulang ya pa siguro yung patingapon. Dakal tamo buri, dakal tamo adwan. At metong ya ing ulit-ulit ng sasabihan, Jesus king Ebanghelyo. Namasanting yung lawan ini, kin diwa na ng kay katang, lalo na pamanalangin at pamanyawad. At nanoying ulit-ulitan na. Sasabihan na, manyawad kayo, king lagyo ko. Manyawad kayo. So, itamo mo kabud manyawad pala. Manyawad tamo, king lagyo ko. Kaya kabalo nung makaibig ang pagpamasalan nini tungkol king metong limbawa, ima. King metong ima. O itong nakining kayang anak, O, munta ka, kintindahan, at manutang ka pa. Sabihan mo papautang ko. Sali kang metong aboting aslam, kay bat, metong aboting patis. Ang popang 5 ebon. O, mintayang anak. Katanya yung siya kintindahan, nga na makanyan, pasaliya po imaho, manutang kepa, metong aboting aslam, metong aboting patis, ampong 5 ebon. Ampo pa pong 3 plastic balon. Gusto na pa rin plastic balon nga, So palagayo, itang kayang gewa, detang minuna, king lagyo ng imana retal, O itang metong, tantauli, kanino ya kaya ita? Itang inawad na, king lagyo na nandi sarili na siguro itan, Nya, metong yan panagkatining, kay katamo, lalong-lalo na, king kay katampa makiugnayan, king apong Ginoo, lalo pa tang manalangin tamo at manyawad. At ining panagkat na ngayon ni nga pong Ginoo, na po tang manyawad kayo, king lagyo ko, actually, o ining gagawan tamo king misa. King misa. Kitsu, po tang manalangin tamo, manalangin yung manimuna yung pari, makanalang mayayari rin panalangin tamo. Iti adwan mi, king kapamilya tanang Kristong Kinome. At maulagaya, ining pupunto ng Jesus ay ni king manyawad. Okay? Manyawad. At manyawad tamo, king lagyo na. Pota palang manyawad tamo. Atin tamong papasyag mo naman. Atin tamo naman patutuan. Nanin patutuan tamo? Patutuan tayo Jesus. Siyempre, potang manyad ka, siyempre, gagawan mo, ini kilagyo ng Jesus, ninong pakilala tamo? Kay Jesus, ketang kekatamong adwan. So, metong yung malalam, papanagkat na, ning apong Ginoo kekatamo. Uling kekatambi, anyan dinalan tamong krisis, yung apong Ginoo, may kiramdam niya kekatamo. At isabihan kong krisis keni, aliwa mo yung pandemya. Aliwa mo yung COVID-19. At mo yung babasa tamo, king Biblia, anyan dinalin yung krisis yung tao, di na yuya kaya. At may paroro yung pamikasala, yung hapong Ginoo, enepepuren. Itutunan nini, lalong-lalo na, anyang miras la Ehipto, yung bansa pinilinan ng hapong Ginoo, pekiramdaman nila. At pekiramdaman nila, yung mukabud kayong balugbog. Na sinabing ni nga pong Ginoo kang Moises, Moises, munta na kay Ehipto at bala mo, marindi ko balugbog kayo ng gulisak dang mahus ka ho, rening balayan ko nga na. No. Noon dindam kayong balayan ko. At yung pamakiramdam mga ini, pamakiramdam yung agpang, nekasanting ginamit na ng Papa, balugbog na ng puso. Hindi niya palang balugbog ng puso. At yung pamakiramdam na ngayon ning meto nga taong ating balugbog,
a puso, kaliwar mo ring external, kabalugbukit ang gagamitan na. Nune, yung kayang puso. Ato hinim panagkat nagkatamo ning apong Ginoo. Yapot ang manyawad tamo, as nakaulaga, ing lawanlat pakiramdaman niya pa yung puso tamo. Nung ini, makayatsyon niya, makalapat siya, o mitutono la ning puso ng Jesus. Potang mitutono tamo puso, ng poing apong Ginoo, de nga duwan tamo, makalapat la, ilagyo ng Kristo. Ini ay malalagwa. Uling, lalo na ngayon yung panahon tamo, lakal tamo buri. Nenang misa, pilanlareng misang i-offer all over the world, aldo. At nano nga duwan da, pare-pareho yung nga duwan. Pare-pareho. Pero masanting, lawantaya, ini sinabi ng Jesus, kining mo munang kay party na ng Ebanghelyo. Nga na makanyan, manyawad kayo at mirinan kayo ban miganap ing tulayo. Ganap at tula. Nang kayong kakatamon tula, wala mo tula mong metong ay anak. Katatandaan ko kanita, yung malatiya pa itang kay kaming kay apu. Atin dakala kendi. Datang mabilog, datang miyayelwa kule. So, yan, anting buri mo, kitang tindahan dari koya ko. Ito, ito. O, kinang wala, dininande, kulay ang yellow. Ali, ito, kulay ang red tamburina. So, dininande kulay red. Ali, ito, talagang red siya naman. So, maluray-murira, pero pansamantalaya ito. Pansamantalang tula. Ining yampang ng tula ni Apong Ginoo, yapin ng ganap at tula. At makanano yung akakita mo yung ganap at tula ngayon. Remember, Jesus sinabi ng makanyan, ing tula ko, buri ko, miyabi kay kayo. Bang kanita maging ganap, ing tulayo. Entonces, maging ganap yung tula tamo, potang ing tula ng Jesus, mo naman, yung kakatangi kakatula. At ini ay malalagwa. Huling mabibiyata kaya tiking yato, dakala mag-offer at tula kaya katamo. Siguro, pansinan nyo kare cellphones. Nung nano-nanong lareng kabud na lalto, bisa kang masaya, uling maging maputi ka, itsura, ayan, tsuyakin. Bisa kang maging masaya, o ini, biglang yaman, kaya na, dakal na rin mga fake, dakal i-offer, yung yato. Dapat, yung i-offer na nga pong Ginoo, haliway. At iniyakit taya mo, nung muna makiramdam tamo, king apang Ginoo. Kadwa, nung lawen tamo, nung ninoy tamo. Potang mo balo nung ninoy ka, mas kinano na mo. At may itong yang hamon ni kaya katamo. Ninoy tamo, anak na katay nga pong Ginoo, at lelang anak katamong kawangis na. Nanuman nga duwan tamo, na makasulong kim pa makiwangis na nga pong Ginoo, o iteng kaya katan dapat maging ganap at tula. In times of crisis, karintang wakit naman na makananya lalto, yung apong Ginoo. Makatakot po atang bala mo, ganaganat siya nangan. Kakalingwan tamo, nung nino, yung apong Ginoo. Napon, may bless kaming kay, itang nanilagine, kaya dating Paskuhan, at ashare ko, karetang at siya ka rin, king bi, nang kay, dakal tamo harapan, dakal tamo concerns, at dakal tala labanan. And these are small. Small. At nang kaya mag-focus tamo ken. Ken tamo akakiting kay katamong biye, ken tamo akakiting kay katang ulaga. Nga kakalingwan tamo kano. Mag-focus tamo ka rin
akakalingwan tamo, we have a bigger someone who is with us, who is fighting with us. Uy, ni nga kilala ra, San Pablo. Uy, ni nga kilala ra, rening miyasawa, Yakila, po'y Priscilla. Uy, ni nga kilala ra, di Apollos. Yapin, hanggang busal da rin karelang frustrations and crisis, elam masisiralo. Uling makapokus la kitang Diyos na tiyo karela. At digdag ko panapon, basi, kitang reflection na binyan na nitang metong aparing, mamiyatok, makirandam ko yesterday. Nga naman kanyan, our achievements, our successes, they make us small. Nung kentamo mo, manikawang worth ampong kabaldugan. Once na yung kabaldugan imbiye mo, makakuha niya mo kitang bunga na ning gagawan mo, you are so small. We are so small. Pero ning kabaldugan na nimbiyeta mo, akakitaya king Diyos na tsuke katamo, then even crisis can become sources of joy because they remind us, do not attach yourselves to your successes and to your achievements. Yang king crisis, adadalanan tamo pa, lalong-lalo na, kaya ng panahon ng pandemya. Sana lugod dyan nga pong gino. Ba't kapamilya tana, ning kaya katam, pamakiramdam, pamanantabi, pamamye panahon, lalong-lalo na, karetang daralan krisis. Paramdaman tamo, ating Diyos, amas maragul, kaya ng krisis, adaralanan tamo. At adwana, ing makiramdam tamo kaya. Bantakin pa makiramdam tamo, milapat ing kaya katang adwan, kitang kayang kaburian. Amen.